بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga jamaah muslimin, mapalangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, kamaasan na magkalasahan, yari pa kita niyo masih biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan amin dihil niya pakatun waktu ini niyabot pen pangumulan sin kami iwan sin kamu pa amin makarihil pa kami maniut yudeng ng mga patumtum sin parihalan sin pag-agama sin kita niyo salag-ulag ni'mat pagsarang sukulan sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in waktu haadlaw ini waktu sin kami iwan sin waktu sin kamu makarungog sin uno naman in amin wala na pa tuod na takil marayaw at wakan wala na bukong patud masawakato inday na mga kaibanan parihalan sin agama sin kita nim mga kamaasan mulia na palangguan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan niya kauyayaan amuin kalabbihan sin ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding ha mga kaiban ummat na kaunaring kanya hambuk na rin doon mapalangguan ha ng Islam amuin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabbihan ha ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini in kalagbuan iwan kalabbihan sin adlaw Jumat dihil sin Allah ta'ala ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha riwayat Abu Hurairah iwan sin Hudzaifah ibn al-Yaman law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalla Allah عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة فجعل الجمعة وجعل السبت والأحد الجمعة للمسلمين والسبت لليهود والأحد للنصارى وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي لهم قبل الخلائق والمقضي لهم قبل الخلائق. لو النبي صلى الله عليه وسلم لو إن الله سبحانه وتعالى ولا نريه in adlaw Jumat ha mga ummat na kaunaring kanya hatin ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana lil yahud yawm as-sabt in mulya adlaw ha mga bangsa Yahud amunin adlaw sabtu in doon in adlaw mahalga malagbo kanila iwan sin pag-ibadat sin mga tao Yahud. Damit kani sabha mga amuin Christian mahalga malagbo kanila in adlaw ahad nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah faja Allah bina in Allah subhanahu wa ta'ala rihilan niya kita niyo piaratungan niya kita niyo amin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala rihil niya katutan adlaw Jumat yapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw Jumat iwan sin adlaw Sabtu sin adlaw Ahad in adlaw Jumat ha mga muslimin in adlaw Sabtu ha mga Yahud in adlaw Ahad ha mga Christian wa kadhalika hum taba'un lana yawm al-qiyamah
amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pabihad to in mga sila yan agad da sila subay sila magad ka to hadlong qiyamah. Iban hadlong kiamat mulia umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nilai long niya in kaina pusan taudunnya. In maksud sin kaina pusan taudunnya kaina pusan umat hadunnya ini. Amin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan kita niisab in panagnaan sahapan bang upama kun sahapan hadlo kiamat. Iwan panagnaan amuin hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuhun. Iwan panagnan alupun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlo kiamat amunin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalgaan kalabyan sinadlo Jumaat ini. Riwayat si Abi Hurairah longnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Amin sarayaw rayaw na longnya adlaw. Kiya sinagan sinag sinsuga bayna ruwaing amuna in adlaw Jumaat. Fihi khuliqa Adam. May ta mahal rin adlaw Jumaat iman uning kalabbihan niya. May ta yan dihan ya Rasulullah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan na mahal kay nadlaw Jumaat yaun inday nga mga kalabbihan niya mula-mula doon tiya panjari haadlaw min Adam alaihi salam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian haadlaw Jumaat di siya piyasod siya surga. Iwan kinugdan day sa haadlaw Jumaat in pagpanaog pagpakuha kanila rin halong sing surga. Halga sinadlaw Jumaat. Demikian din nga mga kahalgaan sinadlaw Jumaat mga palanggunahang Islam. Inadlaw Jumaat adlaw haylaya. Sin mga miskin di kato tani mararatan nakam. Adlaw haylaya. Karena pagtipon-tipon amin dumong khutbah sin amin khatib sin kita ni haka masjid-masjidan. Hawaktu sin amin adlaw Jumaat lagi kemugdan siya matas juga. Riwayat Ibn Abbas langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-yawm 'Eid ja'alahu Allah lil muslimin faman ja'a ila al-jum'ati falyaghtasil. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yabunna turing adlaw ini amin adlaw Jumaat insini lawnya pagpugkuyag haylaya hari raya sin bahasa sin muslimin. Hinang ini sin Allah subhanahu wa ta'ala mga muslimin. Uning kakuran sin kita ni adlaw Jumaat. May tahinang siya hatin niya haylaya sin muslimin. In kakug sin kita ni adlaw Jumaat. Sebab sin saka ula-ula. Biya siya sin amin adlaw haylaya sambahayang dakula dua halong sinang katahon. Amin magtamong-tamong kau marayaw mamayho kau marayaw iba sin perfume mo marayaw iba sin panggaway mo marayaw karena madtuko ko masjid dumog sin khutba unin hikarayaw haadlaw marayaw yaun ha mga muslimin papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggunagang Islam dahil ha mga sarayaw-rayaw haadlaw Jumaat yaun inda akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mapatut hatiap-tiap muslimin subay siya manglanu-lanu sambil pamamayhu siya amin madto siya papag-imun-imun kalong sin ka masjid-masjidan haun-haun binaybayan haun-haun kauman karena subay ka mahamot sa absin aun pangdaig mo subay ka malisin karena aun haraig mo maramo maglingkod iban umalop ka pa khatib puasat tumalop ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Balik yan inadlaw Jumaat din hama kalabbihan niya maka maasan kalasan mapalanggunahan ka Islam supaya di kita nyo maino-ino. May tanadlaw Jumaat biyaon iban may ta mahal kay nadlaw Jumaat iban umunamani namin doon niya labi hikarayaw habang sa muslimin. Dahil nga mga hikarayaw habang sa muslimin buwasin siya yan adlaw haylaya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam in adlaw Jumaat aun doon long niya waktu maniutiu da waktu wa irun pen hambuk ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala umangkat sin 25 ni mga doa pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya mustajabun hadlaw yaw na tawa waktu yaw hati na mustajabun
sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah in hadis Bukhari wa Muslim, lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa ataahu Allah iyyah. Lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar tudlungnya haadlaw Jumaat aundun waktu maniuti amin wairu unpa in hisyun kumubdan makasaut sin waktu maniuti yaun dengan mga muslimin in timindog siya sumakna sumambayang atau umangkat sin 25 niya mga karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala but malainkan hiripin sin Allah subhanahu wa ta'ala kani amin pagyan saatun mustajab amin pagyan waktu maniutiu katay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala doa sin kita ni ukatan muslimin dengan mga tatay maun waktu amin siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun haadlaw Jumaat haunin waktu yan tatay maunin doa sin kami ya Rasulullah haunu siya kinugdan may naat matasuka maapul atawa dumi atau malam niya pasalin ka mo mundeng ka tutani amin habaya niya kumawa barakat sinadlaw Jumaat yung sa pangho singkatan adlaw sindun pa magtugtog na kamanyan di ko kay ngatan bang unin tugtugan din mga kamanyan bang magdua uno na kayong duaahon bang tugtog maglabot na kasing lalabuton sibo da pakain na uno na pakud da minsan to hadong Jumaat malingkan sa may misan penkaw na sin pagtugtog yan mahulog siya pa haram mahulog siya pa shirk mahulog siya pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala karna in kamamuhan sin kamasan sin kita magtugtog sindong Jumaat pangmulyahi panglagboy kuma barakat sindong Jumaat sa tugtog harap na jin panglabot harap na jin iban pangindua harap pa mga syaitan na sin jin mga tabang iban sin uno na dahil na mga maka nila amin kawa sa atawakan mga miki upaubat ha mga amin jin amin ng jila ka atawabi ini bihaun in Allah subhanahu wa ta'ala wala ni piyapanjari indun iwan sin adlaw sin Jumaat in amin doon kau humi ng parakala pagsyirik ka niya but malingkan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awun doon ha adlaw Jumaat waktun maniuti da wairuun palong niya kumugdan hambuk mu'min hambuk muslim pa Allah ta'ala dimindog sumambahayang atau umangkat boleh mangin doa pa Allah ta'ala sing karyawan pangayon niya but malingkan nirul ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in tempat yang haun in waktu yang kuun yang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ikhtilafin ulama hambuk dengan riwayat yang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lawnya hiya ma baina an yajlis al-imam ila an tuqda as-salatu lawnya ru'un hatampat waktu hawak tulung niya in imam lumingkud hapamimbalan sambil na amuin maubusin sambahayan hati niya khutbah sin imam laung sin kaiwanan haut sin dua khutbah in pagyan sin Nabi bang lumingkud din imam khutbah panagnaan sambil na pa maubus na dyan sambahayang bang lumingkud imam dua akaw sebab din na mga mustajab hambuk din na mga syabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in waktu mustajab haadlaw Jumaat pangindua sa along sin ulama inyat to biya dagbus aun pa mas makusog kaniya hadith haulo ya ulama bintay niyo kami in hikaron na riwayat makusog amunin waktu ba'dal asri amin puas asar biya sin waktu bihaon kinugdan puas asar wairoon sambahayang sin kita ni puas asar wairoon ba'diyatan sin sambahayang asar wairoon sunnat hinangon sunnat asar wairoon but malingkan sunod to pa masjid tahiyatul masjid wairoon waktu sa binisinya wairoon yan bawal kanya misan pa kimugdan dum adlaw tungay hisuk atawakan wairoon waktu siya namin salat ay sunod ko pa masjid tahiyatul masjid sa along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmul jum'ati 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه
faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam law niya in adlaw Jumat hangpo tagba jam. Wairoon palong niya hambok din haipon sila Allah subhanahu wa ta'ala. In mangindu amayo pa Allah ta'ala hambok uno-uno at maling tanuril kanya. Ampa tiyudlo si Nabi sallallahu alaihi wasallam in waktu bangku unurin sagpila. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-jum'ah. Law niya jarahin niyo amin doon kahinapusan na sin waktu puas sambahyang asar. Kahinapusan waktu puas sambahyang asar. Agun-agun suung ng maghrib. Agun-agun suung ng maghrib. Diyan doon sila may bihad to kaagin. Allahu alam bisawab. Sa kurang-kurang kumugdan nga puas asar sambil di pa yung maghrib. Amoy yung waktu mustajabah haadlaw sin Jumat. Lang sin ulama amoy yung hadith makusog. Amoy yung hadith makusog. Yan, mga palanggo na ramay sulamin, kalabbihan sinadlaw Jumat may taana tuhalgaan. Puasin siya yan haylaya. Aun patud doon na adlaw Jumat, yung haylayahan na to yan, anong waktu, bang niangkat yung 25 pa Allah Ta'ala, way pagduwaro tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amon ang nga puas asar, sambil pa amin, aun sumungin, waktu sin Maghrib. Damit yan mga palanggo na ramay sulam. Dahil nga mga salag-gulagbo, kalabbihan sinadlaw Jumat, insiyayan, dahil nga Jumat, pag-Jumaat, amin mamapasi pardusahan mahinang muhaot niya. In Jumaat 5 ba isya sin kahapon, makahinang kita niyo pardusahan. Asal limang siya pardusah, haadlaw ni pakonsum, pakuno siya sambil duwag pagpadlo hamis, pagdatang sin Jumaat, ang pakunisab ng hapoy-hapoy, ng lano-lano. Ang pagwasimambahayang na sa pamasid papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusa na uot sin Jumat pa Jumat. Siya butan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilang niya in sambahayang 5 waktu, in Maghrib, in Isha, in Subo, in Dhuhr, in Asr, haut niya. Makabaat pardusahan in manu siya haut sin Maghrib pa Isha, bang siya sumambayang Isha mapapas na isab. Dahil nga Isha pa Subo, makabaat siya pardusahan, ampa siya makasambayang basin Subo na isab, papasun sin Allah talang pardusahan. Diyan ito na sadya. In sambayang 5 waktu. Namik yalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga adlaw Jumat, paadlaw Jumat, in makawak pardusan ni manu siya haut ngayon, papasun na isab sin Jumat sumun, bang ka makasambay sin Jumat na isab. Sabi ko ng waktulit na ka magsambay haut sin amin iadlawan po sin Jumat, in Sabto na hadinis ng salasa sambil pahamis, lang mo papasun na sin Allah talang pardusan ko, bang ako makasambay sin Jumat, naluwa ko na sin Jumat, bukong bihad to. In pag-iano dito istiri sambahay na ito 5 waktu. Sa in makawakto pardusahan haut sin Jumat pa Jumat, nagsasambahin ko rumadlaw, papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ng Ramadan pa Ramadan, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukaffiratun ma bainahunna. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mamapasi in sambahayang 5 waktu, in Jumat pa Jumat, in Ramadan pa Ramadan, mamapasi sin mga pardusahan sin kita niyo, hatat kala amuin 5 yuk da kita niyo rin pardusahan dakula. Lang sinuulam kay ganan. Lang nyari magsambahayang intaw. Iban di magpuas intaw Ramadan. Bang bukun karna pagtawbat niya pa Allah Ta'ala rin na pardusahan malagbo. Iban sin sili-sili. Lang niya irajtunibatul kabair lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin bang sa 5 yuk dari nga pardusahan dakula ampunon sinuulam ng sili-sili lang sinuulam na ampunon dakatan. In sibi-sibi para kula mayta sarabdi sakan mag puasa sin Ramadan sehingga bukul ikhlas di ngalam sin pangatayin min agad mo sin Ramadan niyo. In hisin sabin nagpuasa ikhlas ang pinagpuasa karena lawag-lawag kaingatan na sin Allah Ta'ala iban kaingatan na sin baran niya mismo siya. Damikian mga palanggo na kami sila. In adlaw Jumat puas sin kalabbihan niya.
iwan puasin insiyayan nahinang haylaya aun patud bonus waktu ni rindun mustagabin dua damikyan mamapasi simpardusahan inadlaw Jumaat aun mga mapatut hinangun sin tiap-tiap muslim biak katuk tani mapatut hinangun sin tiap-tiap muslim biak katuk tani bat bangsad ja mga palanggun hagam Islam amin bukun aul hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi marayaw in bayi para hamanga kababaihan din sin masjid agun-agun aku inian daripada di hikapagpatwa agun-agun aku inian ha zaman na to ini ha situation na to ini hakahalan sin society hakahalan sin amin yari kita ni hahula bukun siya muslim mas mataw ni sasat hawa din sin hapag ibadat ini kayan ko agun-agun aku inian labi marayaw bukun sa wajib labi marayaw hakababaihan na to magbuo ko masjid adlaw Jumaat bangmat sabab labi marayaw inbay sin ka inbay amun doon tumulungin kababaihan na to habay rin sin gumawa inhel lian sin syara in fitna sin babay bang gumawa ding habay niya sah dalam dia tu aun hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw ni ulang niya gangi in ipun sin Allah Ta'ala babaian in magsud gua sering ha masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw bangbat sab mabaya in kababaihan nato pamasjid wayrun di makajari pakdangan di makajari langun haniat marayaw mag-ibadat mangadji atau umin halam sin masjid mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ha zaman nato ini bihaon in hikaian ku labi marayaw in kababaihan nato hawayrun day sab amuin makalipagah kanila trabaho halam sin pamaybay nila wayrun da anak simi-simi wayrun day sabhati nabi makabisi antud labi marayaw in pamasjid sila rumungog sin unin hikarayaw sin pag-agama na siyat sin isin na khutba haka masjid-masjidan sin kita ni mahi dahin sin makus dahin sin dunguhun nilang khutba sin katibi-tibihan iman sin khutba sin mga teleserya khutba sin katan umu-uno na amin hikasasat sin pag-iman iman sin pikilan niya ranan di siya magabasta Quran danan di siya makahati sin agam danan wayrun di na kumusog yung pag-iman danan in kababayan sin kita ni mara sin sasat sin unin paghumo halam sin TV sin kabadyo-badyon sin kababayan na to bangha pangatod ko labi marayaw bangha wayrun day sabsagga wayrun day sabhati niya amin kabisyan habay in kababayan na to makaroon ka khutba-khutbang tiap-tiap Jumaat hadalam yan hari damani sab makafitna ding hapagtamong sin kababaihan matusok at isab pamasjid mamakay pakay sinamin pamakay bang isab lumabay hakarandanan makalingiin kausukan sin lingkat iwan sin hamut iwan sinamin bang mani sab pamakay marayaw bang mani sab bukul amin maksud na to mahilangi kafitna hakarandanan iwan sin dito masjid sahakan na sin niat marayaw dumungog sin pag-aga mahikarayaw sin pag-iman labi marayaw bangha pangatod ko hasaman na to ini iwan sinahula na to ini in kawayan na to magpumasjid day sin masasat sin kasini-sinian masasat sin kailan unung nahawa para kala fitna iwan sin tubi iwan sin katan pag-istamba iwan sin TV misan pa siya halam sin bayni hindi kayan kumapalanggo na kami sila hatat kala bihainin kahalan na to in adlaw Jumaat aun day na mga labi afdal marayaw hinangun sin muslim puasin hialgaan na tunadlaw Jumaat mahalga siya ikaw habaran mo ya ka muslim unin mapatut hinangun mo bang kumugdan adlaw Jumaat na law sin ulama dahil nga mga mustahabba dahil nga mga kasusuloy dahil nga mga amin hikarayaw mahinang sin muslim labi-labi bang si imam sin masjid law sin ulama in amin dahil nga mga sunnat in Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbasahun niya bang siya mag-imam kumugdan hamayna at fajar sin Jumaat pagbasahun niya in suratul sajdah alif lam mim tanzil iman sin suratul insan hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yan din nga mga nasabot sin hadith hikaruan ni rin nga mga masarayaw-rayaw hinangon sin muslimin hadlaw Jumaat amin pataurun sin kita niyo in pagsalawat na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy nindakan
Sabab may ta, dahil nga mga amin na hinang kiyahinggong sin jama'a muslimin di kato hahula na to ini para kala pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hibutang siya tarawih bang kau rin magsalawat yan ang kawahabi yan ang kawin yan ang kawiyaon sab sindi na kau magsalawat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam on mga tempat siya butod si Nabi doon ko magsalawat mataon ang pag-insert mga tarawih ng sinkuan in pagtarawih ang pattern ni in pagtarawih awon pagduman iban sin awon hantang yun ang binbin wala nagpataw din Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pagsalawat doon haot sinamin hambok tarawih pambok tarawih way sana in kita nyo bahasa kuno sa padpanimbya mga magkuhan maray magsalawat mataod in pagsalawat way rin piyanglangan misan haung tampat iban misan haung pag ibadat sa bukon hawak tusin namin diyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam hindon ni kita niyo sin pattern sin pagtarawih bangbat sa burong nagpataod salawat haot sin tarawih patarawih ay minang pasal sin bukon day sabihan iban di adto mahinang ginggong sin kita niyo bang sa pantun di na to makaagadapaton sin pagtarawih hinang kau sinuning kaus-gausan sin kamu di adto luwakan bukon mo mahinang hipag sa sin kita niyo maun sinamin hipagtudlo sinambok pahamukin yang kuan sa siya kanasan di magkuan kanasan sin kuan la sakit ako sin pagsalawat amin siap but sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith haunu ko magsalawat pataurun nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kumugdan hadlaw Jumat hariwayat sin Nasai kitab sin Nasai hadith din kan Aus bin Aus nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yawmul jum'ah فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تورد صلاتنا عليك وقد أرمت أي يقولون قد بليت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام لو سن نبي صلى الله عليه وسلم لو يرنها mga sa afdal na adlaw pipanjari sin Allah Ta'ala kan yu amunin adlaw Jumat lil muslimin sabab maita ha adlaw Jumat yung pipanjari sa'bu pipanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala Adam damit yan doon day sa adlaw yan piatay sin Allah Ta'ala Adam iban ha adlaw yan kumugdan adlaw qiyamah paghuyop sin sangkakala iban ha adlaw Jumat day sin kumugdan in amin aramala dakula ha mga manusia ha dunya maamin damagon sila sin amin sambil mapangsa ning manusia sin buyop sin sangkakala lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw Jumat yan patauranin sa buong men salawat niyo kako patauranin pagsalawat niyo kako lang sin mga sahabat ya Rasulullah bibin lang niya kaari along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna salatakum ma'rudatun alayya sablong yan mga salawat niyan amin hi pakita da sin Allah subhanahu wa ta'ala kako ang si mga sahabat ya Rasulullah bibin kaari ipakita pa kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala in salawat na musin lang niya na nainang nakaulong niya hati niya nagbalik na pahina sin imbaran mo nagbalik na palupa imbaran mo at inikyaon na sin lupa na nahalo na pupud na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tuod in kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram sin Allah ta'ala halupa hauli in kaunin imbaran sin mga kanabihan bimana imbaran sin mga kanabihan sambil panabdin kan Adam sambil panabi sallallahu alaihi wasallam wayrun kiya kaun sin lupa imbaran nila masih dia ada sinamin natutub day para nasadya puas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keingatan natun tempat haunu siya kya kubur in kay banang kanabihan day para rin natu keingatan bang haunu kya kubur iban tiapok na sin Allah Ta'ala supaya rin na malungkat si mga manusia sabang bukun patbang sadya keingatan bang haunu imbaran nila dia ada sin natutub dia ada sin sa kaulaw lawudi da sabdi kaunong sin lupa in pamaranan sin mga kanabihan katan
Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru as-salata alayya yawm al-jum'ati wa laylat al-jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alayhi ashran." Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, patauran ulong yung pagsalawat niyo kako sinadlaw Jumat ina sindong Jumat. Sabab lang yung hisisin makasalawat dain ka niyo kako. Hambok salawatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampu. Amo ini inda akan kato taniw si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpatawad salawat kumugdan na adlaw Jumat. Damit yan din ang mga saray-ray paghinang si Muslim di kato taniw kumugdan na adlaw Jumat mapalanggon ha Islam. In amin suway sab kita ni mamaygo. At inasupaya malis sinigin hawabaran sin kita ni arakala. Dahil na amin ang din kato taniw nag-usaha tabu, nag-usaha laod, nag-usaha riba. In magsangkul iman sin maghakot sin uno na ataw akan construction in labi sab marayaw, Bayi sab bukunda siya hati niya amin kuwan tuod biasin kuwan in junub na matarang ito kato wajib niya tuod paiguan hati niya bang amin wala timugdan haawin junub sin tao long sin wala in labi sab marayaw hapang hurmati sin adlaw haylaya sin adlaw Jumat hati niya Jumat haylaya sin kita niyo inadlaw Jumat yun namin iyan sin Nabi adlaw haylaya in labi sab marayaw adlaw haylaya namin marayaw-rayaw in fresh imbaran sin kita niyo nakakikinam sin tubig. May tayo nisabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadith nilaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamussa tiban in wajad. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law niya in pagpay wa adlaw Jumat wajib hatiap-tiap akil balig amin akil balig mayta sabab inbang sa Arab na kaw nariyat tungan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madina bisan pauntubig nila Madina rukun biyak sin Arab magpay wa adlaw anad sila sinamin aun waktu makamisan magpay walam silang kapito aun waktu makapay makakinam sadya ini tubig bang amin biya lang ta ini nakasuk pahali niya atau aunday kanila amin wirong pinis na masan dito magpaygo ang waktu makamisan bang baawatan ulan mamaygo bang di wayaw nila matog sin mula sa bahubi sin uno baha subhanallah matarang simbi mana kita iban sinisindi mana kasako pahal sin mga katotay mga orang Arab amin bukun batu biya mga miya magadapan do sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang waktu kamutan mo to din biya mga bukun ini anad in sila sinamin magulin sin tubig atau akan magtubig-tubig biya kato tanim sana ni'mat dakula kato tanim in habi ini parihalan hati niya in misan penahin ng pangadatan simbang sa biya kato tanim muslimun atau akan iwa sin Pilipinos pagyan na puas pa si Nedto siya sabot asal sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangbat sa di na maadlaw-adlaw pagpahigo bang kumugdan hadlaw Jumat labi tud awlain mamaygo mayta sabsin pagtipon-tipon dayang singkatan muslimun yaun halom sin masjid ando kayo ha supaya ri ko siya maka-disturb hapang daig mo bihan inamin magsampung sin ilong atau akan dia tangkisan ko singkatan ha sahapan mas labi sab marayo muslimun malisin ha supaya di kita ni maudyo atau di maudyo na agaman nato sin mga tao iba siya maruway ng agaman demikian dahil nga mga sunat matarang inahadlaw Jumat po sin pagpayo in manghamot-hamot isab kita niyo amin manglisin-lisin bihan ha supaya makasud kita niyo pa masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu pag-imun-imunan ini rin mga sunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabot niya long niya dahil nga mga kalasahan piala sa piyasub sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam po sin nasabot ning kaywan na atas tu parakala siya po ning hambuk din hatu long niya amunin pag ini kuwan amin paglana mahamot biyan hawaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian adlaw Jumat din nga mga mapatut hinangon si Muslim ibadat bakula pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian in magbasa sin suratul kahfi adlaw Jumat may natni matasukan niya iban sin mahapon niya law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalab din sin suratul kahfi may tapagbasa adlaw Jumat law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratul kahfi في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين لنش النبي صلى الله عليه وسلم يسيسيون مكبسس سورة الكهف عدل الجمعات hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya
dinha antara sinadlaw Jumat kahapon paadlaw Jumaat susungon hinangon sinallahu taling kabuhi niya masahaya, hinangon sinallah subhanahu wa ta'ala masahaya ni adlawan niya, hinangon sinallah subhanahu wa ta'ala diulan siya sahaya ha antara sin Jumat pa Jumaat amoy min bang mubasa in suratul kahfi ha adlaw Jumaat amoy min pagyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam kato taliw iban damikian kalabyan sinadlaw Jumaat kaya po sa masabot sinako mga kamaasan mga palanggon harama sinallah subhanahu wa ta'ala adlaw Jumaat amoy mapatut din ha mga muslimin in subay sila early magtupa masjid hasupaya makadikir pa kailo makasambayang pa amin sunnat ha masjid makadikir pa Allah makabasa surat al-kahfi makabasa ibasin kayo na nababasahon ibasin makadikirin makadikir ibasin makasunat din ng mga hinang unawam sin masjid law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa tasal wa gada wa abtakar wa dana faqtarab wastama'a wa ansat wastama'a fa ansat kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha yung si Nabi sallallahu alaihi wasallam isiusiulong niya amuin ini nagliho ha mga panaiban niya iban sin na mayhu baran niya wagada wabtakar iban sinrimu ading habay niya iban nag-eli siya piya masjid wadana faqtarab iban simud palam sin masjid lagi nagtupapanagnan sa hapan wastama'a faansat iban di mo malayaw sarta di mo hong paamoy ng khutbah hadlaw yaon kana lahu bikulli khutwatin masya Allah bunal tubang niya nahinang inyadto dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas hatiap-tiap panaw niya hatiap-tiap tikang niya dahil habay niya pa masjid sambil nakasud siya palang sin masjid dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas hatiap-tiap tikang niya tiap-tiap tikang niya tumbas tahajud sin hambuk tauhang katahun iban sin puasa sin hambuk muslim ang katahun Allahu Akbar Allahu Akbar hat sadya himinangkaw sin namaygo marayo iban sin nakaili po masjid lagi piapanagnan sa hapan nakadikir nakasunnat iban sin nakabasa Quran iban dinong pakhutbah waktu sin khutbah sambil naubo sin sambahayan dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas hatiap-tiap tikang mo yaon tumbas sin tao nakapuasa hang katahun iban sin nakasambayang tahajud ang katahun hisus hindi mabaya amin ng kalabyan ni mga palanggon hakam Islam in mga nasabot sin kami watwat bang mayan inyad to mahinang padduman sin kita niyo sa mabuirang biat bat sin ako bang bukon hadith iban sin aya bang aun aya nasabot dengan Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hadith sin Nabi Natul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena padduman sin kita niyo hakabuhi na to bang uning halga sinadlaw Jumat iban sunin labi marayo hinangon sin kita ni muslimun haadlaw haylaya iban adlaw sin kita ni pag-imun-imun halam sin kamasin masjidan wa aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa ma'id kami lapal kasilasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh